Проект сүрін сылынан олаттары тыға хайыстыватыгар чолан сылғы ититигер сығыры болар. Ол күрдік сылустата жөһөгей клубка амма сатағай бөтін электреттен биенчі ол жарықтанна. Белетен әтті хабарыек бір сүрін соргунан аға көлөне сылғыттар сылғыны кең сирдерінен итер нималарын чинчиен өрети, сурукка тихен киня устан үйетити болар. Бу проект ата сылгыгары болбакка, опсайнан ол оғылар сирге уакка, сылжарга, балыктырга, оттурга, ник сатабылларга үйреннилер, ойылыннулар. Ол күрдік олаттар сылғы базаларыгар экспедиция сылжан сылғыттар хайдақ тәрінен олараларын көрділер, қайыстываларға көріен орсон оттуған көмілістілер. Он тәне ара семинардарға, көрсетілерге кырттан әлбіға білілер. За этот год наши дети узнали очень многое. Все этапы коневодства. Наши дети из села Амгада, как показала практика, как бы у них меньше навыков к труду, именно вот к сельскому хозяйственному, да. И вот поэтому нам бы хотелось, чтобы этот проект дальше работал. Онтон бүкінлерге проект чарчитінен оғыну үленен етейден оғылары кытта үксөл әліғе сыржар тәрілтелер қайыстываларына төрөпүттер кыттылақ төгірік остуолы тылынна. Биһиги улус бутугар оғай ититигер осколалар, эби өрәктәһин тәрилтеләре, онна ты қайыстыватын салатын кытта бирге үлеләһиге бир уопсай программа ылылары боллар ден бағасана әтелинне. Бу күрдүк жөһөгөй проект олаттары үлэҕэ сыһыран тыа хайсыбатын идилэригэр тухайбыта үөрдэр. Онтон салгы кулу билетин бөтүн онна сатагай осколалар сайыннарыхтара. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма.